Ngā tuāhine e whitu, ko ia rā te whakaaturanga matariki, ko ara ake nei i te kaunihera o Tāmaki Makaurau, hei aha hei whakanui i te wā o matariki, o tira hei whakapoapoa i te Māori, kia tomo whare puka puka. Ko te tōaitanga tēnei o ngā tuahine toko whitu i te rangi, arā a matariki. Matariki te wātika e hono ai tātou ki o tātou tūpuna ki ngā whitu. Ai, he wā whakahirahira a matariki, mō ngā hāpuri katoa, mo te hunga Māori kia whakanuia, kia whakamana. Katoa o ngā wahine o roto i nei whakaahua he kaimahi whare puka puka Māori. Nā ko tā te whakaaturanga, he whakamōhio atu ki te iwi i te nui o ngā Māori kei ngā whare puka puka e mahi ana. Kia mōhio te katoa, kai konei mātou, he hunga Māori, ki te āwhina i o koutou, mihi mea ka pirangi koutou, he rauemi, he kōrero, kai konei mātou, ki te āwhina i o koutou. Āta te tiro me te āta whakanui i a rātou mahi mō te hāpori hoki. He ai ki ngā kaitango whakaahua tonu, he wheako e kore rawa, e wareware tia. Some of them were nervous, but all of them really willing to take our advice, but they also came with their own idea of how they wanted certain things or parts of their portrait to look. Drawing attention in a positive light to Māori and also in Auckland City Libraries. Rima te kaumārima ngā whare puka puka puta whānui i te rohe o Tāmaki Makaurau tonu, me te manako hoki, ka nui ake ngā Māori e kuhu atu ana ki e rā whare puka puka tonu. Ngitihi wā e whakamā ki te urua mai i a mātou whare puka puka, kai konei ngā taonga, ngā rauemi Māori, he whakapapa, he hītori, me ngā mātauranga o te ao. Ka noho tonu te whakaaturanga nei ki te whare puka puka o ai tākere, kia moe rā no ngā tuahine e whitu i te rangi. Perewihongi, te karere.